阿月，你喝下去，我10000块给你，好不好？加一个零，加一个零要100万呢。10000块，加一个零4万。等一下，钱我寄回去，你给我妈妈。妈，对不起妈，我有吃猪油，是我老板，我老板给我喝。Ini ya. Nah, kerasa banget ya teman-teman. Ini bakwan ini kayak apa itu ayam ya. Mau nasi putih, mau nasi kuning itu enak ya. Soalnya berbumbu banget. Mele-mele termele-mele. Ayo. Mau sembahyangan. Tempatku mau sembahyangan tuh cuma yang tertentu aja. Yang macam Imlek. Oh, yang paling gede gitu ya. Terus kayak cerah banget hari ini ya. Kantor pos. Nah, ini Mbak Bro yang mengayun ya. Dengan kekuatan super. Pak. Antri sembako ini. makasih ya Jaya. Oh, sisi ya. 我去倒垃圾吗？ Yes. Nah, hari ini rame. Kamu rasa apa? Terserah campur ya. Ya, makasih. Gorengan 3. Tahu isi sama itu. Bakwan. Tahu isi bakwan sama tempe ya. Makasih ya. Kamu mau apa? Aku tahu isi. Ya wis, tahu isinya 2, bakwannya 1. Rame ya, karena Mbak Susi berbagi. Ya, enggak usah lah. Ya jalannya ya. Ayo, bismillah. Kita menggoreng. Dia itu ada yang cream cheese ya, itunya ya. Oh, lihat HP nggak bro? Sama ya? Bukan tahu ini bro. Aku nggak tahu Iya. Kamu tahu. Tahu kalau ada orang. Ini nyonya aku emosi nggak? Terima kasih Mbak Susi. Ini makanannya ya. Mbak Susinya nggak hadir. Dia pinter ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayo Semangat. Nah, ceritanya hari ini itu aku tadi ke warung Indonesia nih Mbak Susi ya. Hari ini Mbak Susi berbagi nasi kuning teman-teman. Terus ini nyonyaku wis pergi nggak tahu kemana, HP-nya ketinggalan. Panas sih Masya Allah. Tadi pagi itu dingin ya, giliran pakai baju kayak gini kepanasan. HP nyonya aku ketinggalan. Habis mandi langsung melarikan diri. Di salon apa di kuil aku kan nggak tahu ya, apa di pasar. Ni hao. Ni hao. 你好，你好。我要问我的太太有没有在那边。我就是你太太。哦啊，啊，我知道了。干嘛？手机这个要不要送？啊，哎，水果要收吗？手机，手机。手机啦，你的手机啦，我的手，他用我的手机打给我，你不快讲闭我呀？你帮我手机拿来东方翼的。我太太还不记得啊。中药要不要带？中药。不用带。我准备2包，不要。不要，我不要已经带了。哦好。好，
Oke lah, bye-bye. 好，拜拜。 Belum inget HP ini ketinggalan. Ada. Nah, ini mau mengantarkan HP Ninyonya. Ini tuh HP secondnya Cece ya. Jadi sampai rompal-rompal gini. Jadi nggak kepake. Ini aku nggak tahu ya Samsung piro. iPhone piro. Cece nggak pakai, kasih mbokku. Hari ini aku salah kostum ya. Panas banget, masya Allah. Memakai baju ini panasin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.我穿这个衣服太热。两个大笨蛋都穿那么厚啦，不是啦，刚才早上起来好冷啊，我擦地板冷呢。擦地板冷啦。现在我流汗这么厉害。快点，好希望你呀！哎，水果可以收水果。哎，今天可以收了，哦，拿回去了。钱不可以收起来，可以收。Oh, panasnya, masya Allah. Ini boleh diangkat ya, seperti ini. Wow. 有可能长到湖了，长到湖吗？这个湖没有，哦，我们家还很漂亮哦。没有，那个是我没有，那个是我昨天晚上才拿进来，我都拿去外面，不是因为长到湖这样，不是。啊，不是，那个对是这样子不行啊。可是那个是我今天才那个呢。哦，那个是今天才，是今天才拿进来的，要不然没有嘞。哦，我都没有给他那个呢，都没有给他放在里面呢，都放在外面。太太有什么？太太拿太太。不要，太太有很多了，一个就好，一个就好。为什么不要？我穿这样太热，刚才早上的，早上刚刚好了。刚才早上的是冷呢，我起来的感觉到冷。哎呀，这个我的太太。啊，对，哦，谢谢太太。那个是太太。哦，谢谢。喂，喂，喂，你好，哪个医要做米寿藤？好了啦，啊，为什么不要焖放那个葱？不喜欢。不喜欢放葱放酱油，那个不喜欢。Sekarang waktunya makan ya teman-teman. Aku tadi mendapatkan nasi gratis dari warung Indonesia Mbak Susi, matur suwun. Nah ini nasi ya teman-teman. Nasi kuning sama bihun sama urap. Nah, di sini tuh ada ayam, teman-teman. Di sini ada ayam. Terus di sini ada mie, ada urap, ada nasi kuning. Seperti ini banyak ya, teman-teman. Beli gorengan ya, 3,50. Tadi buat Mbak Bro 1. Nah, seperti ini ya. Kemarin ya dibeliin CC, teman-teman. Ini katanya lagi viral di Taiwan. Ini yang biasa ya. Ulung Tea Project seperti ini 60 NT teman-teman, Rp30.000. Matur suwun. Hari ini menunya serba gratisan ya, nasinya gratis, terus minuman ini juga gratis teman-teman. Kemarin ini dari CC gratis. Pas waktu kemarin kan sembahyangan di sini banyak orang ditawarin mau minum apa, terus dibeliin ini teman-teman. Alhamdulillah.
Nah, saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk warung Indonesia nih Mbak Susi, matur suwun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu dimudahkan rezekine, sukses dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang waktunya makan ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya harum banget teman-teman. Wangi sekali. Nasi kuning. Kita cobain nasi kuningnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget. Ini urap-urapan ya. Bismillah. Bihunnya pedas, enak. Semua masakannya berasa banget ya. Dari manis, asin, pedas, gurih. Nah, kerasa banget ya teman-teman. Ini bakwane, ini kayak apa itu ayam ya. Nah, ayam yang dibumbu kuning. Ana urap, ana bihun. Ini urapnya, ini bihunnya nasi kuning. Mau nasi putih, mau nasi kuning itu enak ya. Soalnya berbumbu banget. Ini semuanya tuh berbumbu, berasa, medok kayak gitu teman-teman. Ini pecah ya. Aneh. Nah, bismillah ya. Ini namanya cencunaija. Kemarin aku ditanya mau yang apa. Aku pilih yang biasa, original. Bismillah. Ini padahal cencuknya dari kemarin ya.
Dia nggak atos dari kemarin padahal. Untuk rasanya mak celeng enakan mana itu, menurut aku koko sama uselan itu wes kayak ibaratnya ya murah ya enak. Kenyang banget ya. Ini kalau ditaruh mika itu kelihatan banyak banget. Karena dibungkus kayak gini kelihatannya dikit. Sebenarnya banyak banget isinya. Ini nasi kuningnya gurih banget ya. Warnanya rata, gurih, enak. Teksturnya, tingkat kematangan enak. Kenyang banget ya Allah. Ceceku bilang rasanya nggak enak. Ini kebetulan yang punya aku ya. Tehnya biasa. Susunya biasa. Biasa lah. Oh, terima kasih Mbak Susi. Kenyang banget aku. Mele-mele, termele-mele. Brand Koko, brand uselan itu punya teh itu jelek gitu teman-teman. Ini katanya teh ulung tea, bukan olyong ya, bukan ulung tea. Tak telaah lagi ya. Nah, anaknya mbokku tuh perempuan ya. Pagi tuh nggak sarapan. Siang cuman minum 1 gelas ini boba milk tea yang nggak pakai gula. Jadi cuman susu, teh, terus ada boba nih kayak gitu. Kadang bobanya diganti. Ini minuman itu tinggi gula. Kalau misalkan ditambahi gula. Terus bobanya itu dari tepung karbo jadi gula. Aku kasih lihat cencuknya ya. Cencuknya warnanya putih. Banyak banget isi cencuknya. Aku tadi wis minum banyak banget, masih terus. Bobanya itu warnanya putih kayak gini ya. Banyak banget. Nah, ini. Kayaknya setengah gelas isi bobanya. Video lanjut lagi. Cuacanya gelap ya, mau hujan. Nah, alhamdulillah ya, kontennya lanjut lagi teman-teman. Ini ceritanya masak untuk makan malam majikan. Karena cuacanya berubah ya teman-teman. Dari musim panas ke dingin, dingin ke panas kayak gitu. Badanku meriang teman-teman. Kayak menyesuaikan ke cuaca juga. Terus nggak tahu kenapa perubahan apa juga. Nah, hari ini masaknya gampang, mudah, simple, dan sederhana seperti biasa nih. Yang penting ada sayur. Terus ada kuah miso, kesukaannya banyak banget ya yang request kuah miso itu menantunya. Terus nanti juga ada sisaan kemarin, tinggal dipanasin gampang. Ini mau aku tumis ya, sama kepiting. Singkirin ya telur, bawang bombay.
Ini non halal ya teman-teman, tak panasi ya. Gampang. Buat emosi ya. Ini tuh kesukaan nyonya aku. Nyonya aku tuh nggak takut kolesterol. Ini masak kuah. Ini tahu ya. Tahunya 1 kotak ya cokok. Ini tak cuci teman-teman. Kita potong sesuai selera. Yes. Nah ini masuk ya teman-teman. Untuk masak kuah miso. Ini 这个什么东西？这个吃那个眼睛的，然后那个我还没吃，为什么还没有要买？关系啊，这个德国的，买5盒送1盒。阿玲他们买，哦，他没有6盒，他才2盒。我1盒啊。本来买1送1啦，2000多块变1200多，这红光买的。2380块，变成多少？ 1290几块。对，德国。哎，德国的。不是啦，对呀、我们家里还很多，为什么还在买？嗯眼睛白内障有这么好的呀不是，这个不是白内障的哦，干眼症。 ？Omega 3 85分。哎，我是干眼症啊。对，我知道 DHA Omega 3照顾眼睛。嗯，还有这个我胃酸，胃不舒服，晚上吃要睡觉吃，吃2颗。啊，等一下，1个礼拜喝都一定不要喝啦，相信我啦。这个放在房间。Ah, Fang Jen. Mis, ya taruh sini. Tak suka makan-makan. Nyonya aku suka makan. Nah, seperti ini ya. 1 sendok. Kecilin ya. 可以的。这个是头 Tuh ya cutang. 头煮汤，我来吃。 Lah ya. 变的，台湾是这样。台湾是什么都煮，猪肉。Ikan masuk 1. Udah kayaknya. Tutup, tambahin gotong bawang ya. Bawang seperti ini. Nah, bismillah ya. Matang teman-teman. Gampang. Ini namanya kuah miso ya, ono tahu, ono ikan, kepala ikan dan lain-lain. Sampun matang. Aku mau ngalupin kacang edamame. Garam. Nah, ini aku pindah ke sini aja biar gampang. Nah, ono bawang bombay dan lain-lain seperti ini ya. Ini namanya miso udang teman-teman, tapi ikannya wis digoreng dulu, bedanya itu. Nah ini namanya apa? Ini namanya kedelai, kacang kedelai. Nah ini masukin semua ya. Soalnya kacang kedelainya lama matang. Ini nggak boleh lama-lama nih ngalupi. Ono okra, brokoli sama kembang kol. Kang saya xiaomiao tete naik ke kamar. 菜给你弄到这边来。没有关系，放那边没有关系。这个太太买青刚刚在那个。我今天吃哪个的？刚才我吃哪？我刚才去你店。太太，我要去买东西，一下下回来。我没有听到。回来，太太跑到阿妈对面。我去问阿妈。阿妈说什么？阿妈说：“你们骑脚踏车出去。” Nah ini nggak boleh lama-lama ya, cepet banget teman-teman. Kemarin juga cepet enak. 不是吧？我我也说这样。你说没有关系。 Maksud saya, tung seperti ini ya. Ono kacang, okra, bunga kembang kol sama brokoli. Secai tak teh? Buah pir nggih. Kesukaan nyonya ini tinggal separuh gitu loh.
Wis tak potong separuh. Biasanya harus dikasih garam ya, hari ini nggak usah, sedikit aja. Yo si Fanci mah. Fanci. Sio Fanci. Hah? Sama tomato ya. Ini nyucinya pakai garam teman-teman. Ben bersih. Nah, bismillah. Nah, seperti ini ya, tomat sama buah pir.冷冻拿出来时候很漂亮，没有什么关系。医生如果晚上有见识，早上拿出来是好的。啊？阿月，你喝下去，我1万块给你，好不好？加一个令，加一个令，加一个令，加一个令，知道吗？要不要？加一个零要100万呢。1万块，加一个令4万。也不聪明的。等一下，钱我寄回去，ini给我妈妈。妈，对不起妈，我有吃猪油，是我老板，我老板给我喝，他给我。可以买哪个太太？可以买一个 auto bike 太太。auto bike，auto bike。大概5、6万块。10万块也可以买。可以呀。对呀。在ini都可以买，10万块5个令哎。对不对？ Nah, sayur hijau ya. Gampang banget masaknya, teman-teman. Taruh sini aja, ini japitan. Panci semua naik ke meja ya. Nah, ke bangsi ya mau ro deh. Jengkung bu jengkung mai naga. Naga pak, naga secang de di xia mai laya naga. 不是的，都烂菜，不是。Alhamdulillah ya, dapat rezeki cabai dari ibu salon, karyawan salon. Jadi beliau punya paman nanam sendiri, ini katanya yang terakhir kalinya ya teman-teman. Untuk selanjutnya udah nggak ada. Nah aku tuh sering banget ya ditawarin nyonya aku, yuk coba makan babi, tak kasih 10.000 NT. 10.000 NT itu kisaran 5 juta rupiah ya, tapi aku selalu menolak teman-teman. Apa mau nambahin 1 nol lagi, jadi itu 100.000 NT atau kisaran 50 juta rupiah, kalau mau tak minum kayak gitu. Loh yuk, keimananmu cuma dibayar dengan 50 juta rupiah, kamu mau? Ya nggak tahu ya teman-teman. Kalau 50 juta rupiah, misalkan aku suruh minum minyak babi, terus uangnya tak kirim ke orang tuaku kayak gitu ya, terus tak beliin apa, yang sesuatu yang bermanfaat di kampung ya, hidup lagi susah-susahnya teman-teman. Loh, yuk kok keimananmu cuma setipis itu kan cuma bercanda ya teman-teman. Nggak mungkin teman-teman. Nyonya aku uang 100 cm itu nggak mungkin kecil. Pemenang cuman aku disuruh minum minyak babi, dikasih challenge dari majikan, disuruh meminum minyak babi, dikasih uang 50 juta rupiah, itu kayaknya nggak mungkin ya. Nyonya aku udah kok menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tak berguna, itu nggak mungkin. Ini untuk yang terakhir katanya, cabai dari ibu karyawan salon ya. Ini pedes teman-teman, yang kecil ini pedes, yang gede juga pedes. Setelah ini nggak ada lagi katanya. Lumayan. Terakhir kalinya ya. Oh, banyak loh teman-teman. Lumayan. Ini kalau digeletus, dikerembus ya pedas teman-teman. Mentahan gini. Alhamdulillah.